Koti ya maua nirekerete na mbodi antu barabara ekirwe mpene bakiringithanagwa na kureta wagagia mucemanio jokolea jura jwari ntere cia makiri maua akirita wa muribwawe mugambithania norete athuganiro bau kutigaira ni bagwikinya mbere ya obici ya DCI orimwe kiumia mwanka tariki 6 mweri twetete banana baba barekeretwe na mbodi ya mung'ana jwa ngiriegana omuntu Marion Karuge na Chotariria ya ukinyithwa mbere ya koti ya maua Jumatano nthiru mbere ya mugambithania Chesoni Hamali na obisi ya usonkoni kana DCI kuromba kanya ka kuthiria usonkoni kiria athwanirwa banana baraba ringithana suana kwa arania mucemanio wa gavana Kawira Mwangaza yo okolea ntuko ya kiumia tariki 17 riu athwanirwa ba oringi ni bakinyitwe koti ntuko ya ijere kuthomerwa thitango nyuma yo kwithirwa be kirumande kuma ntuko bwa ntuko ya kiumia arama theta yo yethiritwe ya kithikirwa mbere ya koti ukurukira wakili Lucas Kobia urakinya ni mutheteri wa kioto kia antu mucini wa maua ni ara mugambithani uyu Cheson auite koti nirikitie kuthikiria thitango cia antu ba na uma ni ati utibia kulikithia maite ya raba thitangi nayo na no ntubo abarekeire na bondi yo mtu kiumbe ya ngiri ya na rimwe na ati baketho baikinya cia obisine ya usonkoni mucini wa maua ntuko imwe o kiumia mwanka tariki 6 mweri jwa 10 mwaka ju rira ya mbariri kawetwa ringi nkiripotera wero Njuma kuma Maua Igembe South Beto Marion Karugi wa Kinyua.